Nakon svih pitanja, nivoa, primjera i tehnika, ja se i dalje pitam, pa šta sad? Super! Reuterovsko pa šta je neformalno 7. pitanje novinarstva, a moglo bi se reći i neformalno pitanje našeg 3. nivoa mišljenja. Ja bih rekla, pa ništa, gasi medije. Ako smo izloženi ovolikom broju dezinformacija, čemu onda uopće pratiti medije? Ja sam ipak na drugoj strani. Odgovor koji mi se javlja je challenge accepted, odnosno izazov prihvaćen. Teško je prihvatiti da je informisanje postalo izazov, ali također ne želim prihvatiti da budem izmanipulisana. Sve što sam naučila pomoći će mi da stvaram objektivniju sliku svijeta oko sebe i na osnovu nje djelujem. Uostalom, imamo pravo na informisanje i istinitost. Informacija od javnog značaja je jedna od osnova demokratije. Ne želim to olako shvatiti, makar to iziskivalo više promišljanja prilikom svakodnevnog korištenja medija. Mediji su dužni govoriti istinu i samo istinu. Odgovornost nije na nama, pa kako mi možemo biti krivi ako smo pogrešno informisani? Da, dužni su, ali upravo mi možemo biti ti koji će stvarati novu klimu, novu medijsku sliku, koji će zahtijevati istinu i koji neće biti lako izmanipulisani dezinformacijama. Možemo biti ti koji će promišljati kritički, koji će svojim izborom istisnuti one koji pokušavaju da nas dezinformišu. To ne znači da moraš prestati čitati teorije zavjera, ali čitaj ih iz druge perspektive. Pokušaj da ih dekonstruišeš i da ih sagledaš iz različitih uglova i pritom se zabavi. Ako sam dobro razumjela, činjenica je da nemam izbora nego više promišljati o onome što vidimo, čitamo i slušamo. Odlično, još posla. Skoro pa vladaš razlikom između činjenica i mišljenja. Hajmo proći sve još jednom čisto da utvrdiš.